Reka tubasuze tunabaha ikaze ku murongo mugari wa Tele News wagezaho amakuru mashya kandi yihuse. Mwese mudukurikiye muri mu rugo rw'amakuru Home of Breaking News. Tubasabe gukomeza gukora subscribe, share na like kugira ngo amakuru n'ibiganiro tubategura bijye bihita bibageraho ako kanya tukimara kubitegura. Muri kumwe na Manehari Jacques. Amakuru tugiye kuza turagaruka ku ruzinduko rwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Uburigi. Uyu ni Maxime yogoze ibihugu birimo Uganda, ajya mu Burundi, ajya no muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ikaze ku makuru ya Tele News, urubuga rubagezaho rero amakuru meza, amakuru mashyashya, amakuru agezweho. Ngira ngo twarabivuze ejo bundi ubwo igihugu cya Quatar cyagiraga uruhare mu buhuza bw'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, uruhare mu buhuza bw'umutwe wa M23 ndetse n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abaminisitiri barimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagiranye amasezerano cyangwa yasinyanye amasezerano na Agnes Kwamba Wagner muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'amasezerano rero abaminisitiri bakoreye Washington DC ku itariki ya 25 z'uku kwezi turimo, imbere y'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Baje rero kugirana amasezerano. Muri amasezerano rero turaza kumva niki cyavuzwe muri aya masezerano u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bashyizeho umukono muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo ni ibihugu bimaze igihe bishyamiranye bitarebana neza, ahanini bitewe n'uko buri gihugu gishinja ikindi kugira uruhare mu gufasha umutwe runaka. U Rwanda rwagaragaje kenshi ko rubangamiwe n'umutekano warwo ku mbibi z'u Rwanda, ahanini bitewe n'umutwe wa FDLR wabasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Repubulika Demokarasi ya Kongo nayo ikavuga ko u Rwanda rwayigabyeho ibitero, ndetse u Rwanda rukarenga ku busugire bw'imipaka rukajya gufasha umutwe wa M23 mu kurwanya ubutegetsi bw'iki gihugu. Ni intambara rero nyine imaze igihe, ababizi neza babikurikirana bazi igihe uyu mutwe wavukiye. Byaje rero gutuma abakongomani cyangwa se inzirakarengane nyinshi muri Kongo, cyane cyane abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda, babirenganiramo batangira kwicwa, ndetse bamwe babwirwa amagambo atari meza, amagambo y'ingengabitekerezo. Abanyamurenge bibasirwa n'ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi. Ariko burya ngo muri politike nta mwanzi uhoraho. Ubu ngubu igihari turi kuvuga page inshyashya, turi kuvuga urupapuro rushyashya muri diplomasi. Nyuma yaho igihugu cya Quatar rwose gifashe icyemezo cyo kunga u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Impamvu iki kibazo tukigaruyemo igihugu cy'Uburigi, Ubuligi muzi ko Ubuligi bwacanye umubano na Leta y'u Rwanda muri gahunda zose, ndetse harimo n'iza diplomasi, kubera ko Ubuligi bwagize uruhare mu kugaragaza mu muryango w'ibihugu by'Uburayi ko u Rwanda rukwiye gufatirwa ibihano kubera ko u Rwanda rwanze kubahiriza ubusugire bw'ikindi gihugu. U Rwanda ruri gufasha inyeshyamba za M23. Uyu nguyu Maxime niwe tuza kugarukaho cyane. Ubu ngubu uri kugenda atembera mu bihugu birimo Uganda, Uburundi ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko udashobora guhirahira ngo akandagire ku butaka bw'u Rwanda, kuko ni ikibazo. Kuko iyo igihugu cyacanye n'ikindi mu bijyanye na diplomasi, sinekereza ko uyu munsi hari icyo Maxime yaza kubwira Abanyarwanda. Umuvugizi rero wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makuru nawe yaje kuba agaruka ku masezerano nyine yasinyiwe hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, atangaza ko aya masezerano nta nzira y'ubusamo igomba kubamo mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano aganisha ku mahoro u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo
byashyizeho umukono ku itariki ya 25 Mata, nibwo nyine aya masezerano yasinyiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC. Abantu bayashyiraho umukono ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe na mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Teresa Kayikwamba Wegner, bafashijwe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga, uyu nguyu ni Marco Rubio. Uyu Marco Rubio baza kujya muri Amerika, baravuga ngo izi ntambara zihora zica abaturage b'inzirakarengane, Repubulika ya Demokarasi ya Congo guhora ushyigikira abakoze jenoside mu Rwanda, n'ubundi muracyatoneka abarokotse iyo jenoside, muracyagira uruhare mu gukomeza kubabaza Abanyarwanda, mu gukomeza kubabaza u Rwanda nk'igihugu kiri kwiyubaka inyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Imyaka 31 irashize igihugu cy'Ububiligi cyakolonije u Rwanda, kigakoloniza Burundi, kigakoloniza Congo, kiracyafite uruhare mu kwenyegeza inzangano cyangwa se mu gufata uruhande rumwe ukarushyigikira, ndetse na cyane cyane ko Ububiligi ni kimwe mu bihugu byo ku mugabane wahariya ku mugabane w'Uburayi. Kwanza Ububiligi bwagize n'amateka mabi ku Rwanda, bagize uruhare mu gutegura iyi jenoside yakorewe Abatutsi, bagize uruhare mu kubibamo Abanyarwanda amacakubiri. Hanyuma rero abiriye ko bati nyaboneka se ko bigenze gute ko ibihugu by'Abarabu byakataje Sadek Qatar dutanze umushi, Qatar ituyoboranye ibihugu twiyoboreye, Qatar itwaye umurima wacu, mbese u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Uburundi, Ababiligi ni ibihugu bagifata nk'akarima kabo bisaruriramo uko bashaka. Iki rero ni ikibazo gikomeye ku Bubiligi, byahise bituma rero Maxime Prévost asa nkaho atsinzwe uru rugamba, ariko yigira inama aravuga ngo Museveni, perezida wa Uganda, ko ari umukuru w'igihugu wubashywe muri kariya karere, ko ari uzi amateka y'u Rwanda kurusha twebwe Ababiligi uko tunaruzi, ko ari uzi umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ko abizi, ko ari ushobora kuganira na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda akongera kuduhuza umubano w'u Rwanda n'Ububiligi ukongera ukazanzamuka, ukongera ukazahuka. Ibi ni nabyo biri gukuba ku gihugu cy'u Burundi. Mwibuke neza abadukurikiye ko mu mwaka wa 2015 mu gihugu cy'u Burundi, iki gihugu cyashinjwe guhonyora uburenganzira bwa muntu, maze igihugu cy'u Bubiligi kiza kuba gicana gifatira ibihano Uburundi. Uyu munsi nabwo Maxime Prévost yagiye i Burundi kugira ngo yongere azahure umubano w'Uburundi n'igihugu cy'Ububiligi. None abantu benshi batangiye kwibaza ngo ese n'u Rwanda koko rwaciye umubano, amatangazo agahita asohoka tukayabona, u Rwanda rugacana umubano n'igihugu cy'Ububiligi mu bya diplomasi. Ni nyuma y'uko Ububiligi bwari buvuze ko bugiye gufatira u Rwanda ibihano mu nguni zose, bakora lobbying, bafata inkunga bageneraga u Rwanda ya miliyoni 95 z'amayero barazihagarika. U Rwanda narwo nk'igihugu si igihugu cy'isina ngufi buri wese ashobora gucaho urukoma, baza kuba igihugu kiza kuba kigaragaza ko guhagarika izo nkunga zabo bitazabuza Abanyarwanda gukomeza kubaho. Niko rero byagenze. Ababiligi babona u Rwanda ntiruhungabanye, Ababiligi babona u Rwanda rurakomeye, ibyo byose birakomeza. Qatar ibiginjiramo, abahuza bo bandi ngira ngo sitwabwa ngo barananiwe. Wari umuhuza mushya wa Togo, hari umuhuza wa Angola Joao Lourenço, hari ibiganiro bya Nairobi, ibyo byose nta kintu byagiye bitanga. Ariko ejo bundi binyuze ku buyobozi bukuru bwa Qatar bwahujije Perezida Paul Kagame na Perezida Antoine Felix Tshisekedi i Doha, hari ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025. Icyo gihe abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga batangaje ko ari ibiganiro mu by'ukuri bishobora kuba
byaganisha ku mahoro. Igikurikiraho ni iki? Leta zunze ubumwe za Amerika ziza gukorana z'ubushakashatsi, ngira ngo hari ibyavuzwe Trump agitorwa bamaje ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Abantu benshi batekerezaga ko ibihugu by'i Burayi gusa bitekereza kuri Ukraine, ariko noneho bageze kuri Trump abajijwe ku kibazo cy'u Rwanda na Congo avuga ko ibyo bibazo yabyumvishije kandi yiteguye, yabyumvishije ariko atari igihe cyiza cyo kuba yabisubiza. Ariko nyuma y'igihe gitoya abakongomani bakomeje gukora lobbying bitwaje amabuye y'agaciro, bitwaje ubutunzi bafite muri Congo. Antoine Felix Tshisekedi yohereza intumwa ze i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yohereza intumwa zijya gukora lobbying, yemera Leta Zunze Ubumwe gucukura amabuye y'agaciro muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Abakongomani bamwe batangira kwamagana iki cyemezo, ngira ngo hari imitwe mishyashya yatangiye kuvuka bati wowe Antoine Felix Tshisekedi wemera gutanga umutungo w'igihugu wagakwiye kuwutunga abakongomani, uwo mutungo uragirana amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uri perezida wa Congo nibyo, ariko se uragurisha umutungo w'abakongomani. Ibi rero nk'Amerika idashaka kugaragaza ko ishaka gushyira ukuboko kwayo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo, si uko yabitwaye, ndetse rimwe na rimwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje ko zitakorana n'igihugu kirimo akavuyo, maze Trump aza kohereza umukwe we, uyu nguyu ni Mossad, aza kwirebera ibibazo muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Nawe yakoze urugendo nk'uru nguru, ahera muri Repubulika Demokarasi ya Congo aza hano mu Rwanda, ndetse ahura na perezida wa Uganda. Cyari kigamijwe rero ni ukureba koko niba Repubulika Demokarasi ya Congo ari igihugu cyashorwamo imari. Uyu mugabo yaje gusura urwibutso ndetse yifatanya n'Abanyarwanda kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ageze muri Amerika mu byibuke aza guhindura imvugo. Cyakora nanone uruhare rwa Quatar rusa nkaho iki gihugu gikomeye koko ku isi mu buhuza rwaje kuba ruza muri kino kibazo, isi yose iratungurwa. Ubu rero ikiri kuvugwa ubu ngubu nuko igihugu cy'Ububirigi noneho cyatangiye kwinginga, kiritabaza ibihugu byose bishoboka by'inshuti z'u Rwanda, kiritabaza aho bishoboka, kiri gusaba amajwi aho bishoboka kugira ngo barebe neza ko, cyangwa se harebwe neza niba koko umubano w'u Rwanda n'Ububirigi wakongera ukazahuka. Ububirigi rero ngo burashaka gusaba Museveni ko yagira uruhare muri iki kibazo. Mu kwezi gushize u Rwanda nyine rukimara gufata icyemezo cyo gucana umubano n'Ububirigi, rwose runategeka abadiplomate b'iki gihugu kuva ku butaka bwarwo. Iki cyemezo rero cyajyanye n'ibindi bikorwa birimo guhagarika imishinga y'iterambere Ububirigi bwari bufite mu Rwanda, yari ifite agaciro karenga miliyoni 95 z'amayero. Imiryango itari ya leta rero, yaba iyo mu gihugu na mpuzamahanga ishingiye ku myemerere n'igamije inyungu rusange, yanditse inakorera ku butaka bw'u Rwanda, nayo yabujijwe kugirana imikoranire iyo ari yo yose na guverinoma y'Ububirigi cyangwa ibigo biyishamikiyeho. Ibi ngibi Ububirigi buravuga ati ibi ni ibiki dukoze, bisamye basandaye, nta kintu bashobora guhindura. Impamvu nabyo byemezo ni uko hari hashize igihe kinini Ububirigi busaba amahanga n'imiryango mpuzamahanga gufatira ibihano u Rwanda burushinja gufasha umutwe wa M23 tujuru. Umutwe wa M23 wamaze gufatwa nk'iturufu ituma amahanga cyangwa se ibihugu byose bishaka gufata u Rwanda nk'icyambu, bishaka gufata u Rwanda nk'agahugu k'insina ngufi buri wese ashobora kwisoromeraho amakoma ye uko abishaka. U Rwanda rero rwagiye rubihakana, rurabyamagana, rwamagana imyitwarire y'Ububirigi. Igihugu cyagize uruhare rukomeye mu mateka mabi yabaye mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari kuva mu bihe by'ubukoloni hamwe na Repubulika Demokarasi ya Congo ndetse n'u Burundi. Bityo rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububirigi Maxime Prevost yahise atangaza ko igihugu cye nacyo kiza gusubiza, avuga ko abadiplomate bose b'u Rwanda birukanwa. Nyamara Olivier Nduhungirehe mu itangazo twari twabonye icyo gihe yaramusubije, terega tugicana umubano abacu twabasabye gutaha, ndetse nta n'umudiplomate w'u Rwanda wemerewe
kubonana n'umuyobozi uwo ari we wese mu gihugu cy'Ububiligi. U Rwanda rwatanze amasaha 48 kuba abadiplomate b'Ububiligi bavuye ku butaka bw'u Rwanda. Abantu barikanga baravuga ati igihugu se cy'u Rwanda gishobora gutinyuka kikareba abazungu noneho badukolonije? Ese u Rwanda noneho rugiye kumera nka Burkina Faso binyuze muri uyu mugabo Ibrahim Traoré watangiye kuba ikimenya bose, abazungu batangiye gukangarana. Namibia first lady w'iki gihugu aza kubatangaza ko mu gihe Trump nawe akomeje ibikorwa byo kwirukana abanyafrika, bitumvikana uburyo Afrika ariwo mugabane ukwiye kuba winjirirwa gusa. Isi yose irakangarana kivuga ati abanyamerika 500 barasubira muri Amerika badafite ibyangombwa. No kuvuga ngo umunyamerika nawe cyangwa se umuzungu cyangwa se abo ku mugabane w'Uburayi bari gukora ibyo ngibyo birukana abanyafrika, nabo bagomba kujya baza hano ku mugabane w'Afrika ari uko batse visa. Ababigera bavuga ati aho akacu ntigashobotse, ibihugu bitangiye kuduteranira. U Rwanda na Burkina Faso, Paul Kagame na Ibrahim Traoré nibaza kwishyira hamwe, ibintu biraza kuba ari ibindi. Aha rero nyine Minisitiri Prevo yabigarutseho ubwo yari yahuye na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni mu ruzinduko yari ari kugirira mu karere. Yasabye Perezida Museveni gufasha mu gukemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kunga Ububiligi n'u Rwanda nk'uko The East African ikinyamakuru cyabyanditse. Minisitiri Prevo yivugiye ko Perezida Museveni ari umuhuza ukomeye mu biganiro bya diplomasi hagati y'impande zombi. Uyu muyobozi yavuze ko yahuye na Museveni mu kubyaza umusaruro inararibonye rye. Perezida wa Uganda kuko ni inararibonye, n'umwe mu baperezida bafite inararibonye mu kumva no gukemura ibibazo cyane cyane ibyaha mu karere u Rwanda ruhereremo. Minisitiri rero Prevo yasuye nyine Ubuganda, sura Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yasobanuye ko impamvu atasuye u Rwanda bijyanye n'uko ruherutse gucana umubano n'iki gihugu, nibyo twavugaga hejuru. Yagize ati nyuma y'icyemezo cy'u Rwanda cyo guhagarika umubano ushingiye kuri diplomasi kujya i Kigali ntabwo byabashoboka muri uru rwego. Yakomeje avuga ko yasobanuriye Museveni ko hari amakuru menshi atariyo muri iki kibazo cyo gucana umubano hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'Ububiligi. Avuga ko ibyabayeho ariko u Rwanda rwo rukagaragaza ko rufite ibimenyetso, na cyane cyane ko uyu mugabo Prevo niwe wafashe ya mbere aho yagaragazaga uruhare nyuma yo kuvugana na bamwe mu bayobozi bakomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Afata ingendo nyinshi ku mugabane w'Uburayi agenda agaragaza ko u Rwanda ari ikibazo ku mutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, asabira u Rwanda ko ibyo bihugu byo ku mugabane w'Uburayi bikwiye kuba bifatira u Rwanda ibihano. Ikiri kwibazwa rero ni iki nyuma y'uko yatangiye uru rugendo rwo kugaragaza ko igihugu cy'Ububiligi cyadohorerwa umubano warwo n'u Rwanda ukongera ugasubiraho. Ese Maxime Prevo ibyo yavuze muri Union Européenne araza kwivuguruza? Mu byumweru bibiri biri imbere i Buruseli mu Bubiligi hateganijwe inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo ku mugabane w'Uburayi bagize ibihugu bya Union Européenne ndetse n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo ku mugabane wa Afurika, mu rwego rwo gukomeza gushaka gukemura amakimbirane cyangwa se no gutegura ibijyanye n'ishoramari hagati y'iyi migabane yombi. Hakibazwa Maxime Prevo uyu munsi wari utinyitse, uri gutinya kuza ku butaka bw'u Rwanda. Ese ambasaderi w'u Rwanda Olivier Nduhungire araza kuva i Kigali yitabire inama Bruxelles, bizagenda gute? Ese hari ibiganiro koko bihari bigaragaza ko u Rwanda rwiteguye kuba rwakumva uruhande rw'Ububiligi nk'uko habayeho amasezerano y'ubworoherane, habaye amasezerano yo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda rukasinyana na Kongo Washington DC ku itariki 25 Mata uyu mwaka turimo. Ese birashoboka ko umubano w'u Rwanda n'Ububiligi nawe ushobora kongera ukazahuka? Ibyo rero nibyo twiteze mu bihe biri imbere, ariko igihari nuko uyu mugabo n'ubundi agitsimbare ku kugaragaza zimwe mu mvugo zitari nziza u Rwanda
rukomeza no kugaragaza ko n'ubundi n'ibyo ari kuvuga bishobora kuba birimo uburyarya, na cyane cyane ko yatanze urugero aravuga ati ubwo Uburusiya bwateraga Ukraine, Ububiligi bwafatiye igihugu cy'Uburusiya ibihano, ariko ntabwo ibyo byigeze bivuga ko umubano wa diplomasi hagati ya Moscow n'Ububiligi ucitse, ariko akibaza ngo nyine ngo impamvu u Rwanda rwo rwihuse guhita rufata icyemezo nk'iki ngiki. Impamvu nta yindi nuko u Rwanda rwakoronijwe n'Ububiligi. U Rwanda ruzi amabi y'Ububiligi. Igihugu cy'Ububiligi ni kimwe mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi bicumbikiye abajenosideri benshi bakoze jenoside hano mu Rwanda, ariko Ububiligi budashaka kugira icyo bukora ku butabera kugira ngo abakoze ibyaha bagezwe imbere y'ubutabera. Inshuti bakunzi ba Tele News, rero amakuru yacu tugenda tugana ku musozo, ariko tubabwire ko muri izi nkuru tubagezaho ubwo Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, u Rwanda na Congo bamaze gusinya amasezerano. Perezida we Trump ni umwe mu baperezida nyine batangaje, yaje kubona rero yivuga imyato, aravuga ati ninjye perezida wari ukenewe muri ibi ibibazo. Trump yaravuze ngo kuki ari njyewe, ariko ndishimye kumva inkuru nziza iturutse mu bihugu bya Afurika. Umva ukuntu aba bantu banakidufata ngo iturutse mu bihugu bya Afurika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero Donald Trump yivuze imyato nyuma y'aho u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Congo bigiranye amasezerano agena amahame yibanze mu gukemura mu buryo burambye ikibazo cy'umutekano muke cyugarije akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Inshuti bakunzi ba Tele News, reka tubashimire aho muri hose, tubasabe gukomeza gukora subscribe, mukore share na like kugira ngo amakuru n'ibiganiro tubategurira bijye bita bibageraho uwo mwanya. Njye wabateguriye uyu munsi nari Manirari Jacques. Bye bye and ciao ciao.